ndugu nabanja asindikire umwazi yombe ndiaho ninza kubyama puraka message ka titi kuchebera eki10 timba shu nzombara nshanga make exactly 10 na 10 hata mangu nabanja ya Teresa hata of course aho banze immediately nasinitirayo Jessica echebiri Jessica no teko manje Jessica uko bitunduko ndakunto mbuzu nihanga owari yantonde hino ma Jessica abo muntu wanje mwire chebiri atasigara yenga yaho manana na 10 ndugu nde watanga kwata mzende zanje ene hata umwana bara msijara yeshatu. Business must go on. Manyana ba owners n'abantu they invested to make profit. Now because of what is going on, when you walk away, what kind of person are you? Mara mushabe Guinness ishat quickly na bukorachi na abtayo na shashura mabanja genyuma nsho wirenka boss nata mukana agura ebyo kurya bya mtwaro twarena sigaro zinga ya mtwaro asigaro zinga very good sente zanje kagumana iwe zurundane zona nyanda ziguma muka basket kama hatumwe no mtwaro gwasigaro ndugu na Scovia nagubaretera nkabanywano banje ndugu nakuletere 15 Scovia nakuletere 15 ndugu it is thank you shino kundo kwibera kanindeba torna muringo hati ninyebuza every evening kanojangu noza koro umushiki iwe bishino bakunda ho ndugu aifaho bitu ndugu ka football match ka wan katwaida chika nkazinga hii 2 hours iwe shecho Scovia no chimanyota mrekera kumbuzabuza Scovia na chimanyata ngo mpira gwawe nugutwara 2 hours chama insangu Scovia bareke Scovia na ndugu mbire mutwire muri yo munshongejo ayibamba mwamara bwire cyo mukushamba